Kublai pi baro pat menta tu begini pet gini kita ki simple sentence mo teng bat ngan batai kantin mo ni words te na pedeng kini bon ki ong ba kini kinten ki dai ki simple mo ki simple words hi ki bang ni beden kam ha man la kisni te tangan pet gini ki tangan ये पे देखने की सेंटेंस में हागने की पैराग्राफ कल मैं सुबह जल्दी उठ गया कल भाई हम लोग करने सेंटेंस कम लोग कमोट मैंने नींद nga khedang step menanin nga khedang step te kanika kal ka shangar kompedan ka mangita ponsen kala banlong la shai lani menanin lada piong kal मैं सुबह उठूंगी लड़ा भी पेंडन काम उठूंगा लने उठूंगी एम ते कलोंग उठूंगी लने उठूंगा कने kapan iba de future tense lada de future tense lani ka keren ya kapan saja kata kamut kal kan deino ba lashai henry hang ni kal मैं सुबह जल्दी उठ गया em kamut la dep kata kamut kan ni ka kedau ya kaba menhenin lani yesterday em कल मैं सुबह जल्दी उठ गया सुबह kamut morning mo सुबह kamut morning जल्दी kamut kloy mo kloy lani fast mo kumba ki on diong katin pareng ut kaya ut ka means ke mo ke lani woke up mo ke कल मैं सुबह जल्दी उठ गया menanin nga khedang step kum khedang step te piyo em ha kani gaya em om dei gai la dei la da ngi tho gaya go yo gaya ka kutha ka ya em gaya kata kamun kini ka kedau shenrang kamun kini ke sentence barok pa la kren da u shenrang la ngi tho par kum to gai em lada i kala kutha ka kene ki word ki kutha ka i kata kamut mekini ki sentence la kerenda ka contain female la contain ma तो पैसा का तो बात सोचा आज तो बहुत काम कर लूँगा सोचा kamut ngadang mut hend lada piong patakin parang kumno kamut सोचा kamut thing THINK thing mo lani prakhat bangi ong dhaka katin kasi सोचा आज kamut today mo lani menta kasni today बहुत काम जिमुन शिबोन भागी जिंगट्रे mo बहुत जिमुन ज्यादा लनी शिबोन काम जिमुन ट्रे mo ko mo काम kade tray lani jing tray lada pito kumni pat ko mo omdon nuni hapedeng kani kam kalong kam pat amud ayu little lani kandiat Henry kani kam de kam kade kam ko mo kam te kam kamut tray lani ki haba ngi shu chaj ongro kam ka de ka ki kam ki cham untuk सोचा आज तो बहुत काम कर लूँगा कुमनुगा कर लूँगा means ngansale कर लूँगा मैं ये काम कर लूँगा जमुत nga ngansale ekini ki काम कर लूँगा means ngansale कर लूँगा means I will do Pio em hang niru ku dawa om dei कर लूँगी kamu shenrang bakren lada कर लूँगी kamut कंठे bakren no कर लूँगा means I will do घर साफ करूँगा
घर साफ करूँगा कयिंग साफ kamut penkhoj clean ma clean ngan penkhoj kayeng karunga means will do I will do and kapre dhonga kapre means clothes ngan penkhoj ngan saj yaki clothes ma ngan saj yaki jain pe chang ni ma kapre sorry có bó rơ kapre pio em kakut hau kapre kakut hau kata kamut gani kadai ka plural lada long kapra ban có bó ro kapra em kapra pat kadai singular ma kalau tangwe jan kapra tangwe jan kapre pat shibun liki jan em to baik sangan kapre dhonga ngan saj yaki jain or means and thori means khandiat ma khandiat ngan और थोड़ी पढ़ाई भी कर लूँगा पढ़ाई means study लाने पुलेकट में पढ़ाई कर लूँगा भी means also but ngan पुलेकट ro भी कुम नो पिता पढ़ाई में हाकतिन हिंदी पढ़ाई कुम तो में पढ़ाई भी कर लूँगा तो kato la dep mo kanika sekini kanika lain la dep mo baik sekini मैंने चाय बनाई nga dep shaksha banai lada phi petang ikten yani kentet banai kamut med la ne la dep shna henry kanik hangni pat kamut ayu मैंने चाय बनाया nga shaksha nashta kiya nga dep bamja ka nashta kamut mil mo hakatin pareng mil lani bam kum to की bam jam हो और आराम से kamut dakapa kum no आराम से leisurely lani dakabasuk lani ka dakabajai kum to ma आराम से सोफे पर means sofa ngan shong bed means shong bed gaya means ngala shong nga shetsha nga bamja but nga shong sofa socha kamut ayu socha thing ma prakhat lani hangni pat kamut ayu ngada ngamut mut no socha 5 मिनट मोबाइल देख लो 5 मिनट means tang san minute ma tang san minute o ngan pej ya ka phone देख लो pej phone ma pej means pej ngan pej ma देख लो means ngan pej देख लो means ngan pej सोचा 5 मिनट मोबाइल देख लो ngedangmut san minute ai kum to ngan pej phone और पता चला but later I know kata ka I know em lani ngatip kamut pata chala ma bonsen kum to bakran biria lani hak bakran informal kum to man berlaki perlak bonsen benar kami kini mau pata chala पता चला वो चली गई ऐसे मैंने सोचा था वो रहेगी लेकिन पता चला वो चली गई nganangmut ba insa hamne handeng ngati pat ba ilalai kumta 5 मिनट नहीं 3 घंटे निकल गए सोचा 5 मिनट मोबाइल देख लो ngadangmut san minute ngan pet phone handeng ngati pat ba omday tang san minute lai kanta ngapet kum to ma hado lai kanta 3 घंटा 3 kamut 3m घंटा kamut r lani kanta HOURR lani kanta निकल गया means kala mi निकल गए करने के कंते निकल गए kamut mi ma निकल गए la mi
kamut ayu kom tu Henry hadin dapat ngatip omdai tang san minit Henry hadu lai kenta kom tu ka la mi la ni hadu lai kenta nga penlut por haki bahaban pe ka mobile phone घर वैसे ही गंदा था घर कयियंग कुंबा लोंग मनशवा कुमता ही का लोंग डर्टी बेट में गंदा कमुट डर्टी लने जखलिया में गंदा था का शु जखलिया बेट कुम तो ही वैसे ही मीन्स as it is कुम जो में कुंबा मनशवा कुमता है वैसे ही as it is कुंबा मनशवा कुमता है घर वैसे ही गंदा था का yang करा डंग लोंग जखलिया बेट के कपड़े वैसे ही पड़े थे किने की जाइनरो कुंबा मनशुआ कुमता ही किने बेट हों तो पड़े थे कुम तो पड़े थे ने बेट में शुने बेट की जाइनरो किने शुने बेट कुम तो क्लम डन मसाई बस मोबाइल की बैटरी ज़रूर साफ हो गई थी बस तंग it means only लाने हफ्तेन खासी हिशाजों तंग का बैटरी चंग का मोबाइल फोन ही कबा ज़रूर साफ हो गया कबा ला लूट में हने हंग ज़रूर means definitely हफ्तेन फरेंग शायदों definitely NITELE definitely तो ज़रूर साफ हो गया means ला clear साफ हो गया साफ हो गई का जमुत ला क्लियर में ला खोज साफ हो गया का ओरिजिनल बिल्डिंग का दे का ला खोज हनरे का नि हंगनी पर का मोड आयु का yang ro का शू जखलिया बिकम तो की नि की क्लोथ्स ने की चाइ रो शू ने बिकम तो हनरे तंकी बैटरी का मोबाइल फोन ही का बला लोड तने साफ हो गया कमुत ला खोज फार कम तो ला उमदान बैटरी शो में definitely kamun ज़रूर kamun definitely kumno pitha shay tha ज़रूर j uniu j henry omdai jam into omdai ज़रूर dei ज़रूर te shay bu hune dot kum to bandong ज़रूर kum to ज़रूर में kum to ज़रूर साफ हो गया तो तंकी नहीं ngaku ban tangki ni ki sentence mo ngaku ban clear biar kan ni ka video ta kublai shibon in saya akan dapat next video but lada ngati padang duna ba mo henry next cam piru pin kedau yang akan nu ba ngabak lama kenang ba bangan la ban improve ha next video kenang ba piru ba pin kam so thok loi ya ka in kini ke hindi mo namar kamin im chonga hi ka moto chonga hi ka ban pen kloi de ban ya phi ban so thoi hindi nangata kan dawa claim late word by word content by content hadai ngan late ki sentence kanang ba phi pin introduce wa ya kan chak ya kini ki ong ba ki tagi khayos mo ki tagi khayos kala long kum to ba jumble kum to hang to hang ni nama the more the jumble it is in a language mo your idea come to the more jumble it is the more we will think and the more we will think the more we will analyze the thing and the quicker or the faster we will learn a new language tang kita hinga ko pan grand shabhang tang kita hing sha ki topics mo ko ban grand hang ni khoble shibon